Musesia wa Mutongo TV thenge ya twende nonene nya gwitu Kwiyumbanisya Usyai. Namba yitu ya SMS ni ile 3915. Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official. Na indi wende otukudia makulio maku tunakuli twange chumwa kingi na chumwa kingi dimi na nene teyulwa kuyaka kana aume mundu bikita bandu akabikani nilika yako sia nkwenda kutwika Musyai lakini data yari kutwawa ukala ko Kwiyumbanisya ku Usyai kwa mundu kwenda kwindwa a single parent atona kwithumbanyata bishop eu ni kwatia mundu loto nzungia muno ni dakitali ndo selele mundu nye kwa ngalini ya kwa kiailite ditona ya mundu enda ukasiae na ndukethe na mume nundu onama zia menyumba ja kusia na atwike single meka ukengana nundu kaka bwa oyelela yekitha na bwa baya ke mani lakini bishop tutia mwenyu bishop pia hii maundu mabinda ni mabindokie mabinda ima bindokie vyo na quick science matukoni pe mundu yake tu kumya mbeu ni kumya mbeu na akaiya hospitalini na mundu mukata kwa ni muimana ni kwenda kukwata mwana na ni nyumbani teki akili kimbesa nini ndithibubu nioni bisa bisa kwewa ilio ena background nokona kindu kila to kwasia weba wo kulia makoli yasu mundu su endi akodo makoli yasu ena family tree yake yonde bubu wana uwo wasenito usakwa manana ka yakatune yes ikota pakata mbokuja jakisienda azia ndiketwe ugethe abadi ndiketwe katumani koni ba pioneer ndaka memuthemba weba athukuma uya mwao dakitali onenzo kwa yandu manduka ndikwasa niendo bucha misi lakini maundu ima ni mapindu no nini niona keka no zori bujaki niona no sangi ni tuikenga tuikenga au yasia dunia ni changeite kikikete keva dunia ni changeite muno jaki nduthi Usyai utena mbeu ene wazi ni munuka ni munuka umuthi no ni mwe ovulation yuka baada 14 days haya niko na mke inakwata mwana bila mbeu ya mundume ole kwa no kenda kugiyikika imaanisha ona ki science artificial insemination ona ki science on is artificial by ni mundu umizie mbeu pe mundu umizie mbeu na wenda mbeu isu artificial wenda mbeu isu is natural wenda mbeu isu nikende kata ulike ukwata mwana kana unageva ni test tube kwa so bana kayuka kai introduce kwa hiyo bado no mbeu sisi lino lazima sikata sikwata kwa utu etikana kana mundume na mundumuka ni important nikenda progression hiyo tutikana ni tumie yindi na bishop utwae kana lakini asweli ni important either with your kwa supermarket ya kwa lab uwe tu kana with usakwa kajamaa fulani anaenda kwa website usakwa ule kwa utol answer bla bla mudi mweka no lazima isi asio anadwele meko nego lakini kila dona kithina jaki ni kwethwa unu ni utonu na ni selfishness ni kwitha winye ndeto mwene nundu duisi kana ka ondo duisi mbene kana ka na maisha mako kana ka ni zile we mwene kana maisha lake enda kwitha kena mo dunia nino ni kwitha kana na msie yungi lakini tueni tu contradict nundu ipea ungi nyene nibikete minda yako sia na ningwenda mwana na ndikwenda kusia na ndindi adopt na niweka yue ona kiu even adoption na masia criteria family ni bwata nisi ya gwaki kwa ila essential ona wasia malai
kwa National Geographic kwa zima like no naomba medha ile buga kana nya melu yani it is like looking inherent kana looking thing wa dhayo kana Usyai alde kwitha male and female kindu kingi nizi you are like nukuja trend ingi ukazia tele ndi nonie mtangazo wa one of the international media houses I announce when a partner wake nimekwatia mwana na ni gay nimekwatia mwana yukaule kange you kinge ko lakini no twikwasia yes no kwatie we part ninyo then ome omeli asini ma kuadapt pengo mwe na nondo sio mgeka pengo mwe na emotions ila mundu mkaitha aina sio sia naturally yakana pengo mwe nondo izino sinuma gike kwe twist no mele magitio kudha me confused abulanile na you mwe ubulanezi uitwa ubulanezi kwa chao kwa mwana uitwa transfer kwa another generation tuyalete kwasia jeki onagala tuenda kugazia tuweze kwasia ati ni modern trends. The trends, yes, lakini are we don't see it kila twasisiende tunananya kinugenge diminia kinugenge ni uyenda pala ukumia mbeo diminia uyenda kumia mbeo keva mwene ila sabule asia nyendizo kwa mana ndizo siana chao kana ndizo date mundo planet matukwa pe siana sianza letu zita sianza nezitikile tonundo kana kanza ni kana ni innocent wekena wesembule utasiana mundo anete ekana na mababas mundu wa mababas haya ayoko nenga dhia ayoko nenga hiya meunenga mbeu na mbeu hizo kuya bana oyasi ao mimi siko nataka numa mieni mundo anete kumona namo mbona namo na kwa na mundo kugata nukwata mwana na wale kutho wesilia kibeti cha mama tukeka na achota mundu ome ona akwa ona ena miaka miongo mbeu yake ni bukuma mbeu yake ni bukuma ona na sana hivyo muno ndio manaka kanona mundu ome akwa mbeu si ikala samawas ko uno yoso na emochari neke kwa mundu mukana kasia yes aya number 2 bekindu Jimmy wanena Joni kingai wombie kana ethwa ni mumantha mwana pambe ethwa ni nguku jambo semba ni nguku zamba ni kinguku itakoma o ni kanene we mwana mamba au semba lili Yesu yeketumi maybe ninye tuma kakoko kama nako kalia nayo kwa mundu kwitha na mundu ume na nikana mwize ukobikia ibinda ya wose mbeu ino nayo yeketumi nicho ketumi wana yuko isia wasiana ikasanya ethwa ni mekwiki wa mbeu nunu mbeu zi ikitu fridge ni na ndi na asemba nwai na we kaumo ba wathie kala na dakitali bwe eithombie no lazima dakitali ambe ku accelerate ni kana ubikie bandu bako boke na wako bana dakitali ibu ne bangwenda tu clarify yando nondo sindu isiko lakini no tikumbe aje kwa ile takwinzo ya kwilio bible ya sio mtuma tabia mathina makwiko no yangime ofreeze matumbe mo we mundu amuika ukayukeke matumbe maku ilo kenza we ready kosia kwa thiwo sio matumbe shelfuni nokona kwa mangugu ona mangugu ona mangugu gege afuni mayo ni bawezo biko kona pe tu anatungi to sia wa kana kaisia wa unaona kaje takamulevi ene kaya kafrizi kanokie kembe na kanito sel kafrizi biaga tano tatembea pe tungi to sia tena maeo ene ni watu tuyambi osenga indi maundo ameki ko unike sasa mwanzo nyama dunia ni odela kana kaisia wa ndugu kasia wagena kiside na ikiendi yokotilwa nundu yi zombe wi ni wisi undu wonde ona mwaki ula watendete na kwata ilebete ni kana kokwatwe mwaki ona ngule izi kana wamba chia ukavekeza na tibunde zio na kopo zieta za kana mbewa mutambite kweza kweka anything ambayo thauka nundu imaanisha pesi ndu shuma mwene I transfer I kalike umbene wakalaka ni uzia mwana ogethia nde nyangili nde vivi ndo akitikwa ugeze noka mwikango uimu kila nju
Usyai juma thumustu. Ombiwa whatever feelings. Inundu yuba pa chala di ba muthekezoni. Ba muthekezoni. Iraza besi ngayiwa abangi esiombe kai binda yeba. Ebinda yu. Na yuthi indonga bala bangi ukwasia andu maitito manana mayebanya. Na be si ukwasia munatinda ndo mwikoma na saa mwe saa 12 ni wenuka. Peangi mekwasia kulukulu wangathi kwa ndakitali tokathi mwanga kudia ndo. Nyeno ni mei. Tinda nyana mundu eka kwalike kwa sapa ti lazima okomeku. Nundu angi meoso mundu muka asie ni wa visit kimwana na ndulika nyumba ya mundu andu ambio kuna wia wa kibeti utekibeti nikendo mwone ati ni mundu mutheu ngabwa ingwa aji eka ukakwitu ati wife material nye kemoni ni dono mea ni oke kwitu kibethe majibisho voice utono sia ukedianala kana kama isi kikangina matu ukakwa ndo asu umamea ndo asu ti kindu kicha kama musteri chongwenda tukitile nundu andu mekitumia hata basis ya kwambia family kumana mundu ili hata kwa wengali alinongino kuna starter osise mauta matabia makulie imam ma pastors ma bishops and ala ma religious ala tukuteka counseling come we stay aka ainge manange we come we stay nundu ebinda yako sia hivyo ndu ya sia come we stay na ebinda ndatika amudia yu mundu akama yothio au meima makwati si makati ya mundu na ila ni kie statistics na sisi nesa nethia aingi moala meutia aka aingi mona ala mokie meka ikalanya kamwiste na yu mundu su kala kanatika ka kotwa anakabikia kayamba nta ayethia kainokie ikalabandu ti mundu naenda na kindu kingi ona kanimo mekwika mundu asuke sethia nukwithingisa bala wiona tawa mubunga lakini wako na isabu the myaka ingi 10 yukite twendwa wako na map wiso biga Kilimanjaro baya yulu myaka ingi yukite twendwa na generation ndumanu itele kanundu na ndiye ndo trap Jimmy na yo visit muthenomwe na thina atia kiatu na mbi yetu ikithia kibeti na ke wano ndenda sindu cia ndeo le sindu cia mana ni lewa na iso cie yetie iso cie yetie ni gambo ya mana ndisia na ndene no ndu wani wisi ndende ya chakoya kemoya na we ndu wisi be ready kutwana Kete rosa. Uyasi ni to manda uya. Uitweka utwani to manda uya ati wenda kuona ni experience yako. Jaki nye ndio ndinene labagu. Nicho nditongedelo ingi pe webanya. Na webanya wasasi atele. Waila ukokila. Uyu kaasi ai andu maku na andu makwa. Na andu akina musiosu. Wendete ko. Ona andu isi webika ya benwe nbiokula. Oh ni wewe tawanganya. Wambe omwe you know oni we my mom na kuno likile ndini nibo webani obika nundu usuni wakatweka musi wako ukomena na ndo asu umama ne wewe kwe na rosi usembe wewe kwe na mathiko uthi usime ya hata nyeni kwati ona nenya witu wa munthi ni twabicha muthia twakwatanise na wachumwa chukingi na nthe musese witu ni mwewi ni wewa ni wasoma na ni wamana kana kwiyumbanisya Usyai ti kindu kikubalukela mbu ithumbanye ki akili kimwi manando amaku na ndukethonge bandu to manda wi ati wona ni experience anaiyemwe anaiyemwe nikenda mutone kwa mwana wenyoka na nita wa Jacqueline Binya Kilungu nitunenanye ni na Bishop Mala asante Madam Phoebe asante Dr. Jimmy Asante tuko manechumwa chukingi naende ya kwilwela kisese cha Motongoi.